Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Miegħek ukoll. Rodwa tajba, jiena Luis Camilleri minn Ħaddingli. Għal ħafna żmien kont mmexxi il-moviment ta' Kana u issa qiegħed naħdem fit-Tribunal tal-Knisja nejn il-persuni li jkunu jixtiequ japplikaw għall-annullament tal-Knisja. Nitolbu flimkien din il-qudiesa li hija t-tifkira tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nixtieq li din il-qudiesa noffruha b'mod speċjali għal vittmi tat-terremot tat-Turkija u tas-Sirja. Għal dawk li huma feruti, għal dawk li tilfu d-djar tagħhom u għal eluf ukoll li mietu biex il-mulej ikollu ħniena minnhom. Għandek nibdew din il-qudiesa billi nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun inti l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla ħalaq l-art u s-sema, meta kien qatt ma hemm ebda xitla tar-raba fuq l-art, meta ebda ħaxix tar-raba ma kien għadu nibet, għax il-mulej Alla kien għadu ma baċċita fuq l-art u bniedem ma kienx hemm biex jaħdem l-art, minkejja li l-matila mill-art li seta' jsaqqi l-wiċċ kollu tal-art, il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh nifs il-ħajja u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawwel ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Lvant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel, u s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien u s-siġra ta' tarif it-tajjeb u l-ħażin. U l-mulej Alla ħal il-bniedem u qiegħdu fil-ġnien tal-Eden biex jaħdmu u jħarsu. U l-mulej Alla ordna lill-bniedem u qallu: mis-siġar kollha tal-ġnien tista' tiekol, imma mis-siġra tat-tarif it-tajjeb u l-ħażin la tikolx minnha, għax dakinhar li tiekol minna żgur li tmut. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi inti kbir bil-bosta. Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes. Bid-dawl bħal bantel inti mkebbeb. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejja kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbaw bil-ġid. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeġġed il-wiċċ tal-art. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej.
Il-kelma tiegħek hi l-verità. Għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: isimgħuni intom il-koll u ifhmuni. M'hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbaw. Imma dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak hu li jtebba lil bniedem. Meta ħalla n-nies u daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh fuq il-parabbola u qalilhom: intom ukoll daqshekk bla moħħ, ma tifhmux li xejn ma jista' jtebba lil bniedem minn dak li jidħol ġo fih minn barra, la darba dan mhux fil-qalb imur iżda fl-istonku biex imbagħad jintrema fil-ħofra. B'hekk wera li l-ikel kollu hu safi. U qalilhom: dak li joħroġ minn ġol bniedem, dak hu li jtebba lil bniedem. Għax hu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, qtil, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, għejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba lill-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Namlu riflessjoni qasira anke fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum li jkompli fuq is-silta tal-Vanġelu li smajna wkoll fil-quddiesa tal-bieraħ. Meta il-Fariżej ilmentaw ma' Ġesu għaliex id-dixxipli tiegħu ma kienux qegħdin jaħslu idejhom qabel ma jieklu. Naturalment li naħslu idejna qabel ma niklu hija ħaġa tajba. Dejjem hekk konna nitalmu. Minħabba il-COVID sirna aktar konxi kemm importanti li naħslu idejna sewwa u nużaw anki sanitizer minħabba l-mikrobi li nkunu qegħdin inġorru magħhom. Kif ta' ġa semmejt fil-Vanġelu tal-bieraħ, il-Fariżej ilmentaw ma' Ġesu għax id-dixxipli ma kienux qegħdin jaħslu idejhom qabel ma jieklu. U għalhekk ma kienux qegħdin iħarsu l-liġi. Għaliex fil-fatt il-liġi ta' Musè fiha kien hemm imniżżel li l-qassisin tat-tempju kellhom jaħslu idejhom qabel ma jieklu. Imbagħad ma' żmien din il-liġi bdiet tot għan-nies kollha, mhux biss għall-qassisin. Kellhom jagħmlu hekk mhux biss għall-iġene u l-indafa, imma għaliex qabel ma jieklu kienu wkoll jgħidu talba biex ibirku l-ikel u l-ikel b'dak il-mod kien isir qima lill-Alla. Il-ħasin tal-idejn qabel l-ikel bħal ħafna affarijiet oħra ma' żmien sar biss tradizzjoni. Jagħmluh biss minn barra biex ikunu għamluh u mhux mill-qalb. U Ġesu jgħidilhom li l-importanti mhux jagħmlu minn barra biex ta' parsi jħarsu l-liġi, imma x'jagħmlu minn ġewwa, x'jagħmlu mill-qalb. Ġesu jgħid żewġ affarijiet importanti. L-ewwel li l-ikel kollu huwa tajjeb. Il-Lut kellhom ħafna regoli u distinzjonijiet bejn ikel tajjeb u ikel ħażin. Ikel li ma setgħux jikluh.
Però Ġesu jfakkarhom li dak kollu li ħalaq Alla kien tajjeb. Fil-Vanġelu jgħidilna bekk wera li l-ikel kollu huwa safi. Però t-tieni ħaġa li jgħidilhom hija din importanti ħafna. Huwa x'għandna f'qalbna. Jekk għandniex imħabba lejn l-oħrajn jew inkella le. Min qalbna jistgħu joħorġu affarijiet tajbin bħal ħniena, mħabba, rispett, modrija u għajnuna lill-oħrajn. U jistgħu joħorġu wkoll affarijiet ħżiena. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum isemmi lista sħiħa ta' ħwejjeġ ħżiena li joħorġu minn ġofina biex ngħidu hekk, bħal huma ħsibiet ħżiena, żina, s-serq, l-adulterju, ir-reba, l-ħażen, il-qerq, il-libertinaġġ, il-malafama, is-supervja u l-bluwa. Dawn kollha huma affarijiet ħwejjeġ li juru nuqqas ta' mħabba lejn il-proxmu tagħna. Għaliex il-messaġġ prinċipali ta' Ġesu fil-Vanġelu kollu dejjem kien l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Għalhekk naraw ftit x'għandna f'qalbna aħna. Jekk għandniex imħabba lejn l-oħrajn jew inkella le. U jekk le għandna naħslu innatfu qalbna minn dak kollu li jmur kontra l-imħabba tal-proxmu tagħna. Issa nresqu dawn it-talbit tagħna quddiem Alla. Il-mulej Ġesu jurina t-triq li teħlisna skont kemm ikollna qalb nadifa u miftuħa għall-Ispirtu Santu li jaħdem fina bla għeda. Nitolbu mulej biex is-saċerdoti jħeġġu lill-fidili għal aktar impenn Kristjan fil-Knisja u fis-soċjetà u jgħinuhom fin-nuqqas ta' ħila tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dawk li għandhom is-seta fid-dinja jeżerċitawha fil-biża' tal-mulej li tiftaħ il-qalb għall-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex il-familji bla saqaf tingħatalhom dar xierqa fejn joqogħdu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna l-koll qabel ma niġġudikaw lill-oħrajn inħarsu ġewwa fina u innatfu lil qalbna minn kull ħażen. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja. Iqaf magħhom mulej u provdilhom l-għajnuna kollha permezz tal-nazzjonijiet u l-għaqdiet internazzjonali u għati l-mistrieħ ta' dejjem il-daw kollha li tilfu ħajjithom f'dan it-terremot. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tant tħobb lill-poplu tiegħek u teħilsu minn kull jasar, ħares lejn it-talba ta' wliedek sabiex ħilsa minn kull ħażen jaqduk b'qalb safja bi Kristu Sidna. Amen. Amen.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu isir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, u sanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jqbal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noħfrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk,
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ejjew issa nitolbu billi flimkien ngħidu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Nissirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna drubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġdid iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull imkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha is-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lix-xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Nidit qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, imma l-ħanjena tiegħek tkun il-ħarsi. Danu Ġesu il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li ħanersqu għall-ikla tal-mulej. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej, Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Ngħidu t-talba tar-Rożarju fl-imkien fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna, aħlesejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo Rina l-inti omna għalik isma' t-talb tagħna, dak li twiret għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid inti fis-semek da fl-art. Ħobżna kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitumbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Rina l-inti omna, għalik ismat talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tal-assema. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وخاتي لينا إذا حنيش في التجريب إزده لسنا من داني أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kimbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياة الموت أنا أمين. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين. Marija Santissima Rina l-inti omna, li kismat talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern
U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا دخلنيش في التجريب إذ هلسنا من الداني آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا ملائمية كبيركا انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا ملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا ملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا ملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. جلوريا للمسير للابن وللسبيرتو سانتو كيف كم البدو السودايم يبقى الديم تديم آمين. ماريا سانتس مورينا لنتي يومنا عليك اسم الطلبتانا تكلت ويلت علينا وريت تكون بنيدم بحالنا او جسو اغفرنا ذنوبيتنا هرسنا من نار الانفيرن هو الجنة لروح كلها سبيشال من داوك اللي كتر عندهم زون تالهنينا تيك نكونسيدراو في الرابع ميستيرو من tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Issirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من خطايا لينا ادخلنيش في التجريب إذ هلسنا من الداني آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا متنبين إسا وفي السياطة الموت أنا آمين. سلام عليك ماريا بالغراتزا ممليا الملائمية كبيرك انت فوسط النساء بيرك الفرط تجوف تياك جسو. حديث مريم مالا تلوبالينا
mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna għalik isma talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-arwieħ kollha speċjalment dawk li iktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tal-glorja meta sitna Marija kienet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritent kif fis-semek da fl-ard. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru minn waħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu salve Reġina. Slima għalik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlew ta' matana slima għalik. Lilek inajtu għadi xaħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnieħdu aħna li nikpu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritent kif fis-semek da fl-ard. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn waħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju.
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħuma fil-paċi. Amen. Amen. Ngħidu l-litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġa. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qudusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ngħidu it-talba ta' San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Ngħidu t-talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-Feddej u għarus tal-Verġini Marija li l-kalla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult.
Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Ngħidu l-litanija qasira tal-qaddisejn. San Giuseppe, itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna Itolbu l-Alla għalina. għalina. Nitolbu. O Alla, int li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
tagħna.